Hello my people bakunzi ba Bonheur Abayo official. Uyu munsi tugarutse muri sport update na ehe makuru agezweho mwisi y'umupira. Ese niki kivugwa hirya no hino kwisi, nibyo tugarutsemo ni kuri Bonheur Abayo official. Nge nka Bonheur Abayo. Uyu munsi rero nta gutinda mu mayira n'amakona, reka twigire muri sport update niki kivugwa mwisi y'umupira wa maguru. Ikinyamakuru ESPN cyatangaje amakuru yatunguye abantu benshi cyane, byatunguranye ko Vinicius Junior uyu musore cyatangaje ko ngo yatangiye gutekerezwaho n'ama equipe muri Saudi Pro League muri Arabia Saudite. Uyu munyabrazil w'imyaka 24 ukina ikipe ya Real Madrid, amakipe muri Arabia Saudite yatangiye kumangura ikipe ya Real Madrid kugira ngo babe batwara n'umusore w'umunyabrazil Vinicius Junior. Ikipe ya Real Madrid tutatubeshye tuvuze ko uno musore ari we igenderaho magingaya. Nama ekipe muri Arabia Saudite yatanze umufungo pe, atanga amafaranga amiliyari n'amamiliyari, atetwe twaba miliyari uno musore w'umunyabrazil tukamujyana tukaya tumuhemba amafaranga ngana na miliyoni 300 ku cyumweru. Ikipe ya Real Madrid Perez arababwira ati no. Ikinyamakuru ESPN rero cyamaze gutangaza ko nyine amakipe akomeje kumwifuza uno musore, arayeho gufata umwanzuro, dore ko abakinnyi baturuka muri Amerika y'Epfo abenshi bakunda amafaranga cyane kurusha uko bakunda kariyeri yabo. Ese uno musore we azerekeza muri Arabia Saudite nayeho gufata umwanzuro? Ese uno musore we bishobora kumuzamo akarekeza muri Arabia Saudite ra? Benshi mwisi y'umupira w'amaguru babona ko uno musore adashobora gufata umwanzuro, ko aramutse nawufashe waba ari mubi. Igisubizo gisigariye mu maboko y'umusore Vinicius Junior. Isaha n'isaha yavuga ati ngiye amasezerano nyiranye mu kipe ya Real Madrid ndatandakiza muri Arabia Saudite. Reka turebe ko bano basore b'abanyakatar byibura bazavugisha imbaraga z'amafaranga, nta wamenya birashoboka cyangwa se ntibinashoboke. Ikinyamakuru Liverpool Echo nyiramubande ya Liverpool yamaze kubombora nivuga ko ikipe ya Liverpool ikiruka ku musore witwa Anthony Gordon, ni umusore ukina ikipe ya Newcastle United. Iracyamwirukaho nubwo iyo gahunda bayigerageje mu kwezi kwa Kanama 2023. Ikipe ya Liverpool The Cops kugeza magingo anga ntago iracika intege, iracyifuza kwibikaho n'umusore w'umwongereza Anthony Gordon, umusore w'umuhanga cyane ukina ikipe ya Newcastle United ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abongereza. Mu kinyamakuru Sky Sport cyavuze ko ikipe ya AC Milan iyi ngiyi byarangiye, ndetse n'umunyamakuru Fabrizio Romano nawe yabitangaje kuri X ye ko ikipe ya AC Milan yamaze kugera ku masezerano n'ikipe ya Monaco, kuko nyine bagomba kuba umusore w'umufaransa ukina hagati mu kibuga. Uyu nguyu nta wundi ni Youssouf Fofana w'imyaka 25. Uyu nguyu waratekejwe n'amakipe agiye akomakomeye, urugero nk'ikipe ya Manchester United, ariko nyine uno musore akaba yahisemo kwerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya AC Milan. Kuri ubu igisigaye no gutanga official statement akagaragazwa kuri kamera nk'umukinnyi w'ikipe ya AC Milan yara mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikinyamakuru Times cyamaze kugaragaza ko kugira ngo Martin Zubamendi akatira ikipe ya Liverpool The Cops, uyu musore w'umunya Espanye w'imyaka 25, burya ngo ikipe ya Real Sociedad yabigiyemo imwumvisha akagomba kumara mu ikipe ya Real Sociedad kugira ngo no musore azasohoke mu ikipe ya Real Sociedad agaciro ke kazamutse, dore ko nyine kuri ubu ngubu agaciro ke kangana na $51 zonyine z'amapound. Ngo rero aramutse agumye muri Real Sociedad agaciro ke kazamuka nyuma yo gukatira ikipe ya Liverpool The Cops. Ikinyamakuru Sky German cyamaze kuvuga ikipe ya Liverpool The Cops nubwo ikomeje guterwa gapapu na ikomeje gutera n'ima equipe gapapu nyuma yo kwanga ubusabe bw'isi cyane buvuye mu equipe atandukanye ku musore wayo w'imyaka 22 witwa Septa van den Belga, akaba akomoka mu gihugu cy'Ubuholande, akaba afite imyaka 22. Uyu nguyu akaba yarifuje n'amakipe agiye atandukanye nka Stuttgart, Hoffenheim, Wolfsburg, Mainz, Borussia Mönchengladbach ndetse na Bayern Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage. Ngo yifuje n'umusore cyane, ariko nyine ikipe ya Liverpool The Cops ati ikipe ya Real Sociedad duteye gapapu, natwe reka dukubite ano ma equipe yifuza uno musore Septa van den Belga gapapu. Ikinyamakuru Independent cyavuze ko ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Paris Saint-Germain zikomeze kwifuza myugariro wa Chelsea da Bruce mwita Joshua Archponga, ni umwana w'imyaka 18 bamwita Archponga.
bamwifuje nyuma yo kugura abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Ikipe ya Chelsea da Blues ikaba yifuje ko bamwe muri bo yabasohora. Uno mwana rero imyaka 18, amakipe nka Real de Madrid ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain, ikinyamakuru Independent cyatangaje ko zimushaka. Umunyamakuru Fabrizio Romano yamaze gutangaza ikipe ya Bournemouth ikomeje ibiganiro n'ikipe ya FC Barcelona kugira ngo ibe yabaha umunya-Mexico witwa Julian Araujo w'imyaka 22 kuri miliyoni 10 zonyine z'amayero, nkuko umunyamakuru Fabrizio Romano akomeje kubitangaza. Makuru Football Inside cyavuze ko ikipe ya Aston Villa, Fulham ndetse na Crystal Palace zose ziri mu isigano ryo gusinyisha myugariro wa Chelsea da Blues amwita Trevor Chalobah, n'umusore w'umwongereza w'imyaka 25. Ni nyuma yuko abujijwe kongera gukoresha igikoresho icyo cyose cy'ikipe ya Chelsea da Blues ko ari ku rupapuro rutukura rw'abagomba gusohoka mu ikipe ya Chelsea da Blues. Aston Villa, Fulham ndetse na Crystal Palace ni zimwe muri ekipe zikomeze kwifuza uno musore kuba nyine zamwibikaho akava ari Stamford Bridge yerekeje hagati y'ikipe ya Aston Villa, bitabye akajya muri Fulham, bitabye ibyo nabyo akajya muri Crystal Palace. Ikinyamakuru ESPN cyamaze kuvuga ikipe ya Paris Saint-Germain iri gushaka gusinyisha umufaransa akaba n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'abafaransa y'abatarigije imyaka 23. Uyu bamwita Desire Douou. Uyu nguyu akina ikipe ya Rennes n'ubundi mu gihugu cy'Ufaransa, nubwo amakipe agiye atandukanye akomeje kumwifuza. Urugero nk'ikipe ya Chelsea da Blues, ikipe ya Paris Saint-Germain niyo iri imbere cyane kuko nyine yakibikaho n'umusore w'umufaransa n'ubundi w'imyaka 23 witwa Desire Douou. Umunyamakuru Fabrizio Romano yatangaje ko Bournemouth yatanze ubusabe mu ikipe ya FC Porto ishaka rutayizamu umunya-Brazil amwita Evanson w'imyaka 24, gusa kubw'amahirwe make ikipe ya FC Porto yabyanze, iravuga ati ntabwo n'umusore tumurekura. Ikipe ya Bournemouth isubiza mu mufungo yarigiye guikipe ya FC Porto kugira ngo ibaye n'umusore w'imyaka 24 w'umunya-Brazil witwa Evanson. Nyuma ikipe ya Bournemouth kubiswe gapapu mu gihugu cya Portugal yayiserekeza mu ikipe ya Arsenal kugira ngo ibe yahaba Eddie Nketiah, n'umusore w'umwongereza w'imyaka 25. Ni nyuma y'uko gahunda yo kurekeza mu gihugu cy'Ufaransa mu ikipe ya Marseille ipfuye. Ikinyamakuru Evening Standard cyamaze gutangaza ko ikipe ya Bournemouth yamaze kugera mu ikipe ya Arsenal, ikaba yiteguye kuba yatanga amafaranga angana na miliyoni 30 zose. Ikipe ya Arsenal iri kwifuza ko uyu musore w'umwongereza Eddie Nketiah maze bakamanukana mu ikipe ya Bournemouth. Ikinyamakuru Football Inside cyashimangiye ko amakipe atandukanye akina icyiciro cya kabiri mu Bwongereza arimo Stoke City, Swansea City ndetse na Oxford United ngo zose ziri kwifuza gusinyisha umusore w'ikipe ya Stamford Bridge yo mu gihugu cya Australia. Uyu nguyu akaba akina ku ruhande rw'iburyo yugarira, bamwita Max Johnson. Uyu nguyu akaba ari umusore w'imyaka 20 gusa. Ano makipe rero atatu yo mu cyiciro cya kabiri ari mu gihugu cy'Ubwongereza muri Championship arifuza kuba yakibikaho uno musore. Na umunyamakuru Fabrizio Romano waravuga ko ikipe ya Union Berlin ndetse n'ikipe ya Getafe ngo nizo kipe ziyoboye isiganwa ryo gusinyisha umwongereza w'imyaka 22 akaba na rutayizamu bamwita Cameron Archer. Uyu nguyu ni umusore w'imyaka 22 nyine ushaka gutwarwa akava mu ikipe ya Aston Villa akarekeza hagati y'ikipe ya Union Berlin ndetse n'ikipe ya Getafe zirimo zimushakira hasi hejuru, nk'uko umunyamakuru Fabrizio Romano yamaze kubitangaza. Ikinyamakuru Team Talk cyavuze ko ikipe ya Everton iri gutekereza kuba yatwara umusore witwa Jens Castuge. Uyu nguyu ni umunya-Sweden w'imyaka 25. Ni mu buryo bw'intizanyo rero bamuvanye mu ikipe ya Napoli mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikipe ya Everton irifuza kuba yamwibikaho, irifuza kuba yakiyubaka. Uno musore Jens Castuge akaba yaje mu ikipe ya Everton kuva mu ikipe ya Napoli mu gihugu cy'Ubutaliyani, ariko mu buryo bw'intizanyo bushobora no kubamo uburyo bwo kumugura mu gihe cyose yakitwara neza mu cyo gihe cy'intizanyo yamaze mu ikipe ya Everton.
kinyamakuru Football International cyo mu gihugu cy'Ubudage cyavuze ko ikipe ya Brighton iyi ngiyi nayo yatanze ubusabe buvuguruye mu ikipe ya PSV Eindhoven yo mu gihugu cy'Ubuholande kugira ngo irebe ko yasinyisha Olivier Boscagli w'imyaka 26. Uyu nguyu wanakina ikipe y'igihugu y'urubyiruko y'Abafaransa, gusa nyine ikipe ya PSV Eindhoven iyo yayiteye utwatsira bwatu n'umusore aracyari muto cyane ku rwego rwacu, ni umusore tugikeneye, ntabwo rero yiteguye kuba yakurikirana mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Brighton and Hove Albion. Mu kinyamakuru Sky Sport bavuze ko ikipe ya Southampton yamaze kumvikana Hoffenheim kuba bagurisha myugariro wayo bamwita Armel Belcochapra w'imyaka 22 kuri miliyoni zya 12 zonyine z'amayeho, nyuma yuko Hoffenheim itakaje rutahizamu wayo Maximilian Beira werekeje mu kipe ya Borussia Dortmund barifuza gutwara umusore w'ikipe ya Southampton bamwita Armel Belcochapra w'imyaka 22 kuri miliyoni zya 12 zonyine z'amapaundi. Reka nsoreze ku makuru yatangajwe n'umunyamakuru Fabrizio Romano wamaze kuvuga ko ikipe ya Bournemouth ikomeje ibiganiro n'ikipe ya FC Barcelona kugira ngo irebe ko yabagurisha umusore w'umunyamegizike witwa Julian Araujo w'imyaka 22 kuri miliyoni 10 zonyine z'amayeho, ni miliyoni 8,560 by'amapaundi nk'uko Fabrizio Romano abitangaza. Ndagushimiye ko ukomeje gukurikirana ibiganiro binyura kuri Bonheur Abayo Official na Bonheur Abayo. Reka dusubire dukumburanye. Ciao ciao.